L-Azat u l-Istituto Italjano di Kultura fl-imkien mal-Klabb Kodba Maltin u s-Soċjetà Dante Alighieri Malta fakru s-700 anniversarju mill-mewt ta' Dante Alighieri. L-Ambaxxatur għall-Italja f'Malta Fabrizio Romano mexxa ċerimonja ta' tqiet ta' fjuri f'riġlejn il-monument iddedikat lil Dante Alighieri fil-Furjana. Il-fjuri tpoġġew ukoll minn Luis Gallia f'isem l-Azat u minn Paul Borċolivier f'isem is-Soċjetà Dante Alighieri f'Malta. Preżenti wkoll għaċ-ċerimonja kien hemm id-direttur tal-Istituto Italjano di Kultura Massimo Sarti u l-President tal-Fondazzjoni Fortunato Naric Mizzi Richard Muscat. Qed nieħdu din l-okkażjoni biex niċċelebraw is-700 anniversarju mill-mewt ta' Dante. Kif qed tiċċelebraħ l-Italja, tantu veru illi din l-attivitajiet li għamilna huma anki taħt il-patroċinju tal-Ambaxxata tal-Italja f'Malta. Illa li kull fejn għandha rappreżentanza diplomatika fid-dinja qed jiġi ċelebrat anki dan l-anniversarju. Sa dan it-tant dan l-anniversarju qed jiġi mfakkar ukoll bl-istampar mill-ġdid ta' traduzzjoni għal Malti tad-Divina Kommedja xogħol Alfred Palma. Dan ix-xogħol sar mill-Klabb Kodba Maltin fl-okkażjoni tal-50 sena mit-twaqqif tal-klabb minn Paolo Mizzi. Dan qed isir wara idea li Richard Muscat ħaseb fih dan l-Azat u bisħab mal-Istituto Italjano di Kultura u Klabb Kodba Maltin. F'dar il-Mediterran l-konferenzi inqara messaġġ mill-awtur Alfred Palma b'diskors tal-okkażjoni mill-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici. Inqraw ukoll siltiet mill-atturi Mikhail Basmaġan, Charlotte Staffraġ, Paul Portelli u studenti tal-PhD mid-Dipartiment tat-Taljan tal-Università ta' Malta. Divina Kommedja bil-Malti li kienet stampata fl-1991 ilha aktar minn 25 sena illi out of print. Raqda twila li massib minn ma jafx biha ma jafx li jeżistiet. Aħna derilna illi huwa l-mument propju opportun illi ċelebrazzjoni bħal din anniversarju importanti bħal dan nagħtu rigal lil poplu Malti u lil lingwa Maltija. Il-monument fil-Furjana u xogħol oriġinali tal-iskultur Malti Vincent Apap u magħruf bħala wieħed mill-isbaħ monumenti ta' Dante fid-dinja. Preżenti wkoll tqiet tal-fjuri f'riġlejn il-monument kien hemm il-Professur Marius Zarafa, il-Professur Joe Brincat u l-Minority Leader fil-Kunsill Lokali tal-Furjana James Aronellul.